Ramdam ning mapaling aslag ni Aldo, ampoy mapaling tsup ni ngangin pahuli ning papalub akaleldo. Sa sabayan niya paitining araranasang El Nino phenomenon. Kambena niti, dakal namo rin ning mamagtas. Mitas na kapresyon king pali, mitas ka pa presyon po tang ikit me ingkekang electric bill. Makanyan man nabayong makaniting reklamo keng babayarang kuryente ning summer. King eksplanasyon ng attorney Catherine Rose Diaz, yung spokesperson ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFLAPCO, ating adwang sangkanong bakit daragulya ing singil king kuryente. Mumuna, ing pamagtas ning konsumo pauli dareng gagamit appliances, kalupa na namo ning air conditioning units ampong electric fan bang mipaldan king lisangan. Kadwa, ing awsa na law of supply and demand. Buring ng sabyan, istong daraguling demand mitatas mo rin ng presyo ng supply. Inya asahan nga ning panahon iti, amika price increase, king presyo balang kilowatt hour ning kuryente, lakwas na nga ning kukwala ka ng supply, king wholesale electricity spot market o ingawsan dang WESM. So since doon po tayo nakadepende, kapag tumataas po yung demand sa karamihan po, no, tumataas din po yung presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. So yung generation charge. So kapag naipapasa po ito sa atin, sa mga consumer po natin, no, as a pass-through cost na sinasabi natin, so makikita po natin yan sa generation charge, no, sa billing po natin. Ito po yung isa sa pinakamalaki sa binabayaran natin. So dahil sa market po tayo kumukuha ng enerhiya or kuryente po natin, talagang tumataas po yung ating, asahan na po natin, yung pagtaas ng presyo ng kuryente gawa ng pagtaas ng generation charge na galing sa market. Pamaglino ng attorney Diaz aliway ng SFLAPCO ing magtas kuryente nuneding power source o ing pikukunandang supply. Distribution charge siya kanuing babayaran na rin consumers king SFLAPCO. Nung lalawin niya kanuing ulagana ning kuryente keng resibo, apin ini in generation charge, aking kasalungsungan papatak 4.223 pesos balang kilowatt hour. Nakanua sabi ng SFLAPCO nung magkaning posibleng price hike, pero nung magbase ka rin mga labas ang summer electric bill, magbabaking 50% o masigit pa ing dagdag king presyo. Yung generation charge natin, dumediretso sinisingil ni SFLAPCO, yes, but as a pass-through cost, meaning dumadaan lang siya. Wala pong patong, attorney. Wala. Yan. Dumadaan lang siya, tapos mapupunta siya dun sa power generate. Samantala, sinigurado na naman kanuning Department of Energy kareng power distribution companies na sapat ing supply ning kuryente, inya alang malyaring rotational brownouts. King kasalungsungan, maamabot keng 130,000 ding consumers ning SFLAPCO king San Fernando ampo king Florida Blanca. Inya panabili na kanuning power company karela na maging responsable king pamangamit kuryente bang alimakaing panamdaman ing matas a electric bill. Kahit sapat po yung ating supply, tumataas po yung demand, ini-encourage po natin ang ating mga consumer para po makatulong po doon sa pagpapababa ng demand ng enerhiya or kuryente na magtipid po sa konsumo po ng kuryente natin ngayong summer na may phenomenon ng El Nino. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jana Lumbang Parungaw, ating pusong makabalen.